Maloko a mokgatlo wa go tlala seatla a hlwelaešitše lengwalo la dingongorego diofising tša kgoro ya thuto ka Polokwane. Garanga tše dingwe ba nyaka gore bana ba batswantle ba seng molaong ba se amogele dikolong tša mmušo le gore barutiši ba batswantle ba se hiro dikolong tšeo. Rena ntho re tsebang ko gore go na le about 10,000 ya these foreigners tše ile gore di hirilwe kwa Department of Education. Batho ba borena a bana mishumo. Dipalopalo tše re bolelang ka tšona ke dipalopalo tša South Africa ka moka. Re tlo dira bo nnete ba gore MEC o khwetša memorandum le ka mono gauteng Operation Dudula e gwantetse diofising tša kgoro ya thuto. Learners of South African students must be given first preference by the Department of Basic Education when admitting learners for the 2023 academic year. O mongwe wa barutiši ba sa šomego o re lenaneo la go dira dikgopelo tša mešomo ka online le ba fa mathata. When you do it online, it will say your password is wrong and they don't advertise the post there. Even when you have a neighboring school, you will find out that there are new teachers that are employed. Bologola petiši wa thuto Matome Šilwane o tsebišitše go lekodišiša kgonagalo ya go katološa paka ya lenaneo la go kwalakwatša dikgoba tša mešomo ya barutiši. Perhaps we need to, over time, increase the time frame, the time span of advertising, and increase the communication of these opportunities. O tsebišitše go kopana le baetapele ba Operation Dudula beke e tlago go logišana maano a go hwetša tharollo ya bothata.